Atun don pini litum studio long puthot litum carving long morning star team manager pani litum man peng pen chupa pon lo la se prangsi neli carving long live kelang atu kan pachini pon tu ma la lo litum non kedawam labang so Assam State Premier League first edition long home ground la pen away labang so kepathu for medal long litum carving long morning stars dami pena bangke semi-final ang deng nang lidun lo lapen semi-final nang lelia Fransi alang litum carving long morning star bangke Cirang kalang di Cirang FC atumpan alang litum parem ponsi ko alang litum la Govindo Musamatari penceng lo pena kan tim atumpan alang litum parem ponsi labang so table tally long point table tally long bangke top si lidun lo labang so point ke liduna joini labang so league pathu long point ke liduna joini si ilidum carving long morning star mangi si for kimo isi history create tekang lo athema non bang ke labang so Assam State Premier League first edition long alang litum pathu du net pen ke pathu ke menai hala champion trophy bang le Assam State Premier League labang so champion trophy 2023 bang le ka prek lo hala bang ke si trophy do po tangka bang pajir po sitame labang so ke pathu isek league ke pathu isek labang so point na bang a point ke ong naya bang a team bang ke ilitum la I league division along 3 division along Indian football labang so league along ilitum carving long morning stars dame KAMS Jordan long po labang ke si phurkimo lo ilitum ha 1975 pen lang namlo pulote han ilitum carving long more kasa amhanga thek lo pen ke ilitum la pusona velang individual dolo jewel be dolo komami me bang photum dolo state player nang man lo national player man lo sitame as a team karbia anglong pen as a team la puson ge si phurkimo lo athema hockey long da velang kaprek athletics long da velang la pen kaprek sports event long da velang as a team mange football mange see they create a history so this is a great moment for all of us especially for all the sports lovers lagi litum chorwek nai carving long Thomas Council Dr. Turiam Ronghang alangli sports culture anso se ke pangching thorji anso se angsong tui ke pali tunji phanalang ni ka bol ipon labang so alangli ka bol ipon ajai si pini carving long morning stars tame se ka thang apir pi football along same nong nam ka che thangdun elitum thek pon long la sinili long ke litum carving long morning star team manager alangli ke paduk nai bang phulo lang lia kai same football phan sports phan lok se lang lia kai chi ps no por chi pipi ka lang lia ngasi non puta lang lia ju ke body du na join si carving long morning star team manager lang li event management benching lo player management benching lo ang ton men ke lang chari dun management ang ton ben ke lang chari dun na bang phulo ngasi lang li chepaduk ka join ni journal lo lang li chepaduk player tum phan ka maintain dun lamso kali atima 11 players shot kali feel along mang 11 players pathulong shot po sita me that substitute dolang di goalkeeper substitute dolang kapre player logo sita me alang li another bang koi baga player ga alang li long do se ka do we pen bang pick so se di bang thong kera pho stop pen ke bang 40 bal do po bang pick ke do po se la alang li tum phan do we ke chugijun pen chenglok health maintenance pen chenglok sports hormu ke nang so hormu pen ke maintain pen chenglo ang ton pen manners pen chenglo game strategy pen chenglo kadu we la planning lai ang ton pen alang li si gelang chari dun lo la se alang li phan ka chu pha lam the bang ke la lo prang si alang li team manager la pen alang li tu ma team han ni tu carving long live pen hin pen alang tu man congratulations na pajir dun lo nang li tu karbia khai phan isi history lo man pe ban pi lo tu karbia khai phan isi ningarong beta lo karbi sports culture phan isi ninga haulo lasin nangli phan nangli langa chapaduk la pen up sim final game aphuthak nangli nitum carving long live kelang ra phan pachini ponika aprang si carving long live kelang arat don phan ni carving long morning star football club family pen naltom phan Christmas pen economy kardom pipajir lo kardom pen adon thu ni stadium long ni phan nangli ni phan na chu pha poda kero pipar piglo nasi carving long morning star football club alam yang si thani pelote sabso kedam tangan ni kanan ta item chithana kokpo kedam tangan ni kan suri hinira na kep ni kan si so club amang pa theklo
si aso club ma pa the ko tum chung hon Mr. George Rongpi la pen president bang ke mukul kathar SS officer alang litum nang ke ja si aso club ma pa the lo la pen ladak du thulang chief administrator lo tum chung hon sar magic ro alang li idea la pen design alang li si ka du ko we road map bang semar lo so club ko son pi plai ma pu alang li akemang la pen dream ya ta me tum hanang than lo asi la so club bang la son ni tum ke cheng si dak akibinaya unit mate khela sin tum khela pangcheng lo GDSA Greater Diffuse Sport Association hala pena pangcheng sini tum lak amhang pa thek ani kan pena masini tum champion man lo la pen khela bom si ani kan wang sa me champion nang man bom every year pudam bel almost every year mate ani kan wang sa ni tum la GDSA league bang tum champion man bom pen til non ki du bom ani kanan ta me ni tum si dak champion man lo la pen la song bong pen Assam Club Champions sa me Karbiang Long Morningstar man lo ang pen so phi thu ason thidung a tournament ani tum khela lo Bordoloi Trophy punon Independence Cup punon la pen si Airtel Challenge Trophy to ho pen thidung Upper Assam Lower Assam sa me tum pen an khela lo mane ni tum semi professional set up pen la si so station pini anang le lo 2015 mate surini na kre phoning kan ke Assam State Premier League chengsi edition lo hala so a tournaments tame mate hala so leagues tame ni tum si champion lo hala so league bang ke la son si kai range mane CMG pu celebrity management group isi event management group to men si Assam Football Association tum tie up na si hala so ahot tame ni Karbiang Long Morningstar Football Club si champion lo la pen first time in the history of football bu ana munit ka chitong 1,50,000 a munit da kasa stadium long pa chitong lage Assam Football Association long ta me si record lo bang lage la si awlo la ka du ko be Karbiang Long Morningstar history mate la pu wang bom ladak ka chira pa chito ke Karbiang Long ra to phan kero pina ek nangji pimana alang litum manang support un o joy ni litum ka du ko be le langna met ba chila khadam elunte nituma member tum alang tum ain mane pulu malak lipin penang support un bom pen pot alang li tuma hirjumi la pen sonsi non fi bang bom lo Karbiang Long achi ya ke change theklong lo litum la sonsi infrastructure mate la kepathu je phan dimklong ta menon ke miwalo mahejona li pulo under the able leadership of Karbiang Long Autonomous Council Sir Dr. Tuliram Monghang alang li ama ka heman ta lo sport culture Karbiang Long establish nahi pu la si one way or the other way la puli punot stame football history long mangai Karbiang Long tum stame isi non an isi asap an ke success lo pusi tum chithegam long lo asi la so club pen pinano smartum boring war cycle long da dolo asi pinpur dame Holy Choron Nursery aprangsi ni tum club long khela lo lang listame non ISL long inun ador ki sonaya player lo lang lita son thaksi pinan halake boro ariso son thaksi Karbi ariso tum tame police military long pinang ana tum boring war sai long lo tapen people ma pulunte fitness ke doko ko jok alang ni tum a track record la khela na thu ke mission jok non ke boring war sai pinan ni tum lakha dame lo bang koi ba Karbiang Long Morningstar Football Club pen la son boring war sai ke long da dolo la si isi positive side lo bangge mate hi si kimi na thu lo lage la si ni tum aim ke la hello not only to make good player mesiana player ke ma paman det lak bolali to make a good human being mate nut mesiana munit ke pamani phantani tuma dream ba ni tuma ke mangala hello people ma bolonte inu do ka pathu bang phu khela mesen lapen alang lia order dur ta mesen polote tuma society pandai se contribution son sini tum la khadam lo la sini tum morning star aim ke la hello fitness health lo fitness lo lapen alang keringi phano orenga war size tami se towar ise ka hawang ke thopia son si ni tum a positive side na thuni tum chi theklam long lo si pena anori so yang tum aning arong pen onan damin tum along kaita touch to son si Assam police long non mat ke recently ni tum long pen sakuri ke long dam tum ke la hello bijoy tokbi ason thak si puluma dulang wisal gurung pu dak tum lokelo solo lata pen so si dulang penando Rajiv Ingti dong ho long deli terang dong ho ang pen son si puluma inu dulang hala kosan miang ho taru su dok muka pen halang stame la son dak lan tum long pen ka khelau sumarang silo tum ke antil la non bang ke na litum ke
la point table long ke non Assam State Premier League long ke nalitum si on the top. Chitan tu nang labang ke non ongoing Assam State Premier League lam lo. La sini tum 2023 mate surini ra ingkora ke thomaning kana bangke Karbi Anglong Morning Stars Football Club si champion lo. Asi mane I League jong si pathui bulunte Asia format do hal so format kela sang lo. Asia team batai krip lian khelani pen second bangke a league duration bangke mate aja ke ding Ciklo yoni rach team direct ni lake All India Football Federation ben si lake guideline lo ampen la so tournament aphan bang thong kep rak pho an player registration long la som bong pen people ma pulute ka khela ke hoglo na liam heta pulo bang Chris Wet si khela ji sitame a league along a league bang ding obosi ajak ding obosi da ka injury da do ka khela batai da do bathu batai da do uji posi ka injury da ko goti la si halai so ka injury pen isi ka relief son aja ka player yung sinjor del te bele ka ko akapre ka player phana ko ke ban thuyi pansi bang thong kera pho ani tum ladak indak pon long pasin da sona thaksini tum ta guideline teng follow dun pamelo la pen pathu bom bang bom ni tum ke cheng ka pathu pen ha ki jud an same ke rem record bang ke sivet draw bang batai si pasi nona bang ke ni tum si puthot batai hini aprong tame Karbi Anglong Morning Star Football Club si Assam State Premier League champion lo. Lapen isi Karbi Anglong rat phana pachini kang tung bang la hello. Karbi Anglong Morning Star Football Club hello Assam pen I League official I League kepathu dun longcheng club lo. Ahok lo chirang dua phang khela lo stame alang tim donation ben se khela. Tangka poisa pini ki pimen si ka khela. Stame itum ke All India Football Federation pen guideline teng pen kepathu ha level isi yang deng puna kelab yang bang bom pen kiceng sia klub Karbi Anglong Morning Star Football Club hello la se kadu we football kelang arat la pen solang dorat panda nili kapacini kang tung la hello nali tum nang support non ci support seroi lo nang pen ap le thor same non moni ni phana nang li nakar jula hello kasa stadium long itum isi Karbi Anglong Morning Star Football Club champion ke man elu sitame hada sia tournament long sia format do top 4 tumang ke aku kapathu Dutuji labangke isi title race mane Assam State Premier League title race pudu hala Fransi nili champion mana mangala ke already tumang ke mapakan hain elo tumang arlu elong song na lon kedam tang la non presena jitu State Premier League bangke hala leka preglo sitame la top 4 la jitu State Premier League long top 4 tumang aku kapacidan tudu hala ke dak la son lo Karbi Anglong Morning Star Football Club lo Dima United Haflong pen son thaksi Chirang Duar United la Bodolen pen lo pen isi bangke 11 star bongai gaon halso tim pliang bongsi batupo la si first leg khelai bange Karbi Anglong Morning Star Football Club la pen Dima United penab la ke Kasa Stadium long si batupo la si kadu we solang dora teman teman nang tumlang lang don tha ili tuma tim lo lage Karbi Anglong Morning Star det bugali lo Karbi Anglong aphan isi nong me ansu si ke ban thekji phan ili tum tame si morne si Karbi Anglong ta football hub mate football ka batu riso jang tum phani si inspiration ason ke plang ya club ason peman thegi phanal tum na cherap chitu ning pusini ka dugo be solang dora phana choning ripen na tum phan chophalo nalo la si ni tum Karbi Anglong live kela ara tum pata pachini pon na pena bange sim final lo la bange pathu ponji ke 4-5 baji phopen Kasa Stadium long la si nali tum pena bange sim final ke chengsi sim final bange la ke Karbi Anglong Morning Star versus Dima United FC yang mongsi cepati pon la sinali tum Karbi Anglong sports panjang si ching hondo culture sports culture panjang si ching hondo peneng wiki me tum han football ke patfu hin anso se paching thur ji phan pote na tum ke support abang kenang so la sinali tum stame tebok terai according ji tum jasen manja punon bolong komaji punon na tum jong si tebok het pote pena sim final bang nali tum please pen nali tum labang so stadium long bangra na tum na support dunita fan bang kenang shot supporter kenang shot football longe supporter jong si abi pote football team ge rengre la sili tum club jong si Karbi Anglong Morning Star Club panching honduk pulote nali tum gadugo be penna baji 4-5 ni popen nali tum labang so stadium long bang pen labang so kelang pen adi na chipidun na pen alira lo na chipidun thekji phase ni tum Karbi Anglong live pahin pen na tum han chuning di padi cream lo na si nali phasta me pini studio long bang pen nali tum labang so Assam State Premier League aphuthak labang so format aphuthak la penali tum non I League pathu dunji labang so birta ke me aphuthak na tum Karbi Anglong live kelang phan pachini ponthek pat nali phasta me suri kardom pajiriglo la pen ge nali tum team anso se India choteli angtan se na me
saya patut tu longji pan ni tu kan long live pahin penal tu pan hezime padir lo tangke nali pan porna elo timan nalita alali busy pig alali angton men official paper penceng lo penang ke lang dun ke lang cari penceng lo alang li loksi cepaduk lo nali pan juru par lo pini ningji thui lang manali kijut si naldum kasas stadium long penam nang lang dun ingnon Karbi Anglong Morning Star Football Club la pen Dima United tum semi-final match kepathu ji la si nal tum apor dori utahai stamen Karbi Anglong Morning Star Football Club hoi pe nal tum phan juni ri thotlo wangon il tum football ansu se pangching thur nang ansu se tum long ri paklar nang kardom